kwamba siku za mwisho ni siku zenye hatari ambazo zimejawa changamoto nyingi, zimejawa zoruba nyingi. Neno la Mungu linasema kitabu cha Mathayo ile sura ya 24 na ule mstari wa 7, nayo inasema, kwa maana taifa moja litaondoka kwenda kupigana na taifa jingine, na farume kupigana na farume. Kutakuwa na njaa, matetemeko siku za mwisho. Tunavyoona Marekani inapigana na Iraki, tunakumbushwa kwamba ni dalili za Yesu Kristo kurudi. Tunakumbushwa kwamba mwana wa Adamu yuko karibu kurudi, kwa sababu haya yote yametabiriwa. Siku za mwisho vita vitatokea, mataifa makubwa yatapigana yenyewe kwa yenyewe, watu watasalitiana wenyewe kwa wenyewe, watu wanachinjana wenyewe kwa wenyewe. Upendo wa watu wengi umepoa, ndugu na ndugu hawapendani, ndugu na ndugu wanauana, wanamalizana. Huo wote unaonyesha ni mwisho wa dunia kurudi, ni mwisho wa Kristo Yesu kuja kuhukumu ulimwengu. Maasi yameongezeka, ni nyakati za mwisho. Vita vimeongezeka, ni nyakati za mwisho. Mambo mengi yanaongezeka maovu ambayo yanafananishwa na Sodoma na Gomora, ni nyakati za mwisho. Haleluya! Tutengeneze, tutubu. Tunaposikia Injili tufanye haraka, tuwe wepesi wa kutubu. Tukumbuke ni wapi ambapo tunamkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa duniani kila mmoja atatoa hesabu ya matendo yake, atatoa hesabu ya dhambi zake. Sijajua baba, kaka, utakutwa upande upi? Sijajua mama, dada, kijana, utakutwa sehemu ipi? Lakini Yesu anarudi kuhukumu ulimwengu. Amua kutubu sasa, amua kutengeneza sasa, ili Yesu akirudi apate kutunyakua, unyakuo wa kipindi cha mara ya mwisho, wale wote ambao tutakuwa tumetubu dhambi zetu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linatusihi kitabu kile cha Mathayo ile sura ya 3 mstari wa 2, nayo inasema, tubuni, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tukaache kutenda maovu, tukaache kutenda dhambi, tukaache kutenda matendo maovu ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu. Haleluya! Saa ya toba ni sasa, saa ya rehema ni sasa, saa ya kutengeneza na Mungu ni sasa. Tutengeneze njia zetu, turekebishe menendo yetu, ili Yesu akirudi apate kutunyakua watu wote, ili Yesu akirudi tupate kumraki pale paradiso, watu wote ambao tulitubu dhambi, tulitubu matendo yetu maovu, tulimwabudu Mungu katika roho na kweli. Muislamu tengeneza, wewe Mkristo tengeneza, kwa sababu hakuna ajuaye siku wala saa Yesu atarudi lini. Haleluya!